نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala lumatun kita ni upah pengajian na to hambuok surah sumunod dahing pengajian na to nakauna amuna in suratun najiat habihaun long ta suratu abas. In suratu abas ini biak dasin kamatauran long ta limabay pengajian kita niyo ni maog doon ha atau apian og sinallahu ta'ala roon ha Makkah al-Mukarramah at niya ingan niya surah Makkiyah. In surah ini amuin biangkil doon hay ni in pakadadjaan katan manunjuki pa pagyanun akidah. In akidah matarang kato tanyo amuna in pamaggot sin ipon harap panagtag-ipon kaniya amunin Allah subhanahu wa ta'ala amin suway sa jisayari long tahumaloy di muklas. Sabab bang siya muklas narunhan in puklas mo paka liruan sarta maun kay mo in pagsusun amo hindi na siya mabawi long simbahasa abihaon wayron na tabangan. Sabid to in katantan pamaggot pa Allah subhanahu wa ta'ala doon haamuin hibaggot mo roon ha ginhawabaran mo alon simbigi jantong mo in katan dia akan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin piang langan niya iwan sin katantan amuin mapatot mo patudjuhon doon ha amin hika dawhat mo sin ulong lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian doon ha inibiyang kildaisab in amuin in dalil atau kadalil-dalilan menunjuki pa amin kudrat iradat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikian amin siya isa-isa niya tunggal nagpapanjariha manusia nagpatubo singkatan tutumbu-tumbuhan iban nagpalahil singkatan amuin hipag-inom makansin manusia hababaw sing gumi ini dahing mga kanikmat-nikmatan dahing Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian siya bot desab doon hayniin kahalan kasigpitan sin adlaw kiamat iwan sin amin bugat long ta nanamon si manusia labi-labi na to di mga sila amin wala doon haon himukot in pamaggot nila pa sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayat basahon na to. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yadzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah wa man syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Siyabot doon hay ni hapanagnaan ayat lang niya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hay ni
amuin lang tahambok ding ha mga kadagguan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambok ding ha mga hinang amuin lang ta biya sa pantun insya siyagda sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin hinang niya tungod pa amuin pakaradyaan siyabot ha panagnaan pa ayat ini amuin lang niya abasa inhati sin abasa ini amin biya lupa imaslum impamahuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa amin ini sarta imaslum impamahuan niya sarta tiaykuran niya isin pagyanon doon hay ni anja ahul a'ma amuin di matungmaon kaniya inhambuk buta inhambuk buta yaon miyaon para Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya nangayo siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam miki hindo magbasa sing Quran damikyan miki hindo sim mga uno-uno na kiyarihil sin Allah ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga aturan mapatot agaron sing kita manusia di hababaw sing gumini sumakawain Rasul sallallahu alaihi wasallam tiay Quran siya ini hambuk daing ha mga pangadjian maka sing kita labi-labi na to din mga sila amuin magpasampay sin agama Islam tungod paparkala ini. At ini aron ha manunjukiin agama Islam ini tartan tutuod dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala way nakalamod kaniya dahil ha mga piyapanjari niya long ta doon han karena kaniya katan in tungod paparkala mapatot na to batukon hinangon ha kabuhi na to dahil di ha babaw singgumi ini di na to manjari ka napansin, pikilan na to, iban aktal na to, iban sing kakahinang katanaman na to, subayra siya, doon haon, makadhaamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kita matayma niya, hanganin kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na impagyanon ipon, ay impagyanon doon hay namin buta, pagtawa kon lang niya ini, Abdullah ibni Ummu Maktum. Buta siya ini. In siya ini, longta, pangtungod sin asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, ini anak sin amaun niya rin kanina niya. Anak sin amaun niya rin kanina niya. Hati na tayo magtaymangod inina niya, ban sin ama sin buta ini. Amunayin ni Abdullah ibnu Ummi Maktum. Na in sabab niya hangkan biya imaslum impamahuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktod to sarab nagaalop siya iban sin mga kanakuraan sing Quraish amuin maksud kabayaan niya makasud pa agama Islam sabab in natali sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang makasud in mga nakura ini katan mataod din ha mga ini miya makad kanila ini pa agama Islam bihan amad timbya mga na huna-huna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni biyay sin mga magtatafsir na doon hayaon lang niya sambil siyabot doon han singkay banan mga mananafsir in nakahadir doon hawakto yon ya alop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Utbah ibn Rabi'ah Shaybah ibn Rabi'ah Abu Jahal Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Umayyah ibn Khalaf. In sila ini mga nakura katan sin Quraish. Na amo ini in miyaksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyawag niya paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala manayin agama Islam na doon hayaon amo na yung karatong ngaon sin amuin buta amo na hi Abdullah ibn Ummi Maktum. Na asal dahil hapanagnaan ito in pamisarahan sin mga Quraish sa Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan na naima sin aga madiara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuray mga tao malamma mga tao wayroon lang ta kamatauran niya amun mga tao miskin wayroon gaos mga ipon na sarta doon hay ni amunain habok ding ha mga lang ta hapangatod si mano siya wayroon tuod kuwat niya amunay mga tao buta na sampay ron haon biya mga lupa pangudyo-udyo ka Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sila ini na long ngayon na isab kita kamu imiya makad ka Muhammad yan ha
Amo ra saning katan malamma. Sampay lang niya mga buta, yan namin, kuan, nabiha. Natin na Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya mga siya imaslumin pamayhuan niya, sampay wala niya iyasipin Ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ini, hapal man niya, wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Kuno lang niya, in pangirab mo sin, atin niya imaksud sinamin butayon miyon kay mo nangayo mikihindo kay mo mangayo panghati dahil haamin panghati piyang hindo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala uno lang niya in pangirab mo adakala in siya yaon lang ta nasutsi siya nalano limano siya rin haamoy in pardusahan bang aon pardusahan niya bihan atawa lang niya aw yadzakkaru patan paahu ad-dhikra. Atawalong niya bang mo isab siya kay hinduan. Ada kalari mo kaingatan magmumpaat at tao naghindo inamuin piyang hindo niya. Bihan niya. At niya wala biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala diretso in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mo hinduan bihay ini. Naingat kau in pang hindo niya magbing kay mo in karayawan. Bihad. Sabi mga panghalga niya biya laway sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haamin mga hinang biya sa pantun siyuso yan sa singkahalan sin yaon na sila bihan naghamatungan. Ubos lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amma man istagna fa anta lahu tasadda biyita doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala hati lang niya im mga sila amuin di magkakunahan sin hindo sabab di tumayma amo na yung mga iaalop niya yaon hinda Utbah, hinda Shaybah, hinda Abu Jahal, hinda Umayyah ibn Khalaf, inyaon katantan, wayaon nakatayma. Sambil inyaon katantan, miyatay katan hakakupur. Amurain amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot doon haon namanin Al-Abbas na nakasud siya pa agama Islam. Bihan. Na amoy ito. Na doon haon, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin lang niya, amuad to imbiya mga miyuhot mo, aming mga silayad to. Imana niya, mga tungod paparkala pag-agama, di na to manjari, hipang logos. Isiyo-siyo sadya in tumayma. Isiyo-siyo sadya in amuin lang ta, magkakunahan ka niya, amurad to in gunahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila rad to in hidayatan, sababin hidayat pag yanon, subay na tumayma in ipon, haamuin, agamasin Allah ta'ala, ang pasya kahidayatan. Bukod namin biyasing kaptangan sing kaibanan, na long niya may takan, way pa nagsambahayang, na way pa lang na kahidayatan. Bihan niya. Na mana niya, wala pati matay, mainjantong niya pa, amuin, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya din kasambahayang niya, sino wala simusud mo nin, ini kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatin sa pantun niya. Bihan. Na, wama alayka alla yadzakka. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon, biyaitaan siya, na in mga yan katantan, suway yadto hikad to mong patao magkakunahan. Isiyo mabaya bihan, hiriil mo man to, bihan yan. At tinira sa kaulaw lain, amin pikilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon, haamin bang siya, ini sila yaon makasud pa agama Islam, matao din makasud, na bukod na santo bihan to in uno. Sabab di mo ra masiguro biha. Inyaon katantan, mang makasudin nyaon, makasudin katan namin biya, ihunang-una mo makasud pa agama Islam. Sabab mo na, yung mga parkala biha, ini Allah Ta'ala maghihidayat. Allah Ta'ala ini tatagbaksin pag-iman palom sin daghal sin tiap-tiap manos siya. Bihan yan. Ang panain, ini katan, di mo masiguro, misan pengkaaw ng long ta, in ama niya guru, in ama niya imam, di mo masiguro yung mga kaanakan niya ba't karna long tain niya katantan, mahinang katan biya daha sin ama. Bihan. Tanda niya, in Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, wala nagmumpa atin pag Rasul sin Lut alaihi salatu wassalam, mga asawan niya. Sabi na asawan niya, nakalanduin karupangan, simusulang haamin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan niya. In Lut alaihi salatu wassalam. Na, inyan kata. Damikyan isab, aun doon haon, nakalanduin pangato pa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil nagdaawa siya nagdaawa siya Tuhan,
wala isa biyaon nakapagang haasawa niya mahinang Muslim. Amo na hin Asia, bintu Mujahim, asawa Firaun. Kita ko yan. Sabab na, inyaon hisisyos dyan tumayma pa, amuin, long tasyo katsin Allah subhanahu wa ta'ala, hangan in kita manusia, subay tahi katukbal in, kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay sabi katukbal niya kato, in kapatot tareng kaniya. Amuin pasurun kita surga bang tanang urol in katantan, amuin mapatot ta hinangon piyang daakan kato sintuhan na to. Rabbul Alamin. Na amo yan to. Na, wa amma man jaa kayasa wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Beta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay sablong niya amin di matungmaon kay mo. Hati niya, yaon nagmaksud to, dating pagyanon doon Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ubusin siya, aun kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon haragal niya. Paanta lahu talaha. Pag-ubus doon haon, usin ikaw isabihan. Ati niya, yadto, umaapas ko pa mga sila amuin. Ini di magkakunahan hato, magkakunahan si pagpatumtum yato. Laon sinallahu ta'ala kala. Ayaw mo hinangayad to. Innaha tazkira inyang pagpatumtum. Dahil din pagpatumtum, dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha Quran maha mulya, amuin ini, hisiyos-yulong ni mabaya na suway siya, amuin, manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ruunan. Paman sya'a dakara, fi suhupin mukarrama. Inyan yun nakalulukis sa launsin, kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, yadtuha launta lauhil mahfuz halom sin ini puunan launta sing katantaan sulat yadto hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala marfu'atin mutahhara inyan yadto hataas iya angkat sin Allah subhanahu wa ta'ala hataas ibanin siya sutsi di siya yan pagkalumian launta sin uno-uno na biaidi safara demikian inyan yadto diajakahan sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan kiramin barara in nagjajaga kaniya mga malaikat amoy in wayroon ini sato long tasin pagka nila pagka malaikat nila wiha sabab in sila sutsi di sila maghinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala hinang nila magibadat sadya katan sin hinang nila katan magibadat parahal inyaon wala sila diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukom biasin manusia iban sinjin amuin biutang kita in hukuman subay kita himinang sebab dia ak kita. Amun in pagyanon si mga sila pukaha mukallaf hati niya in kita subay tamahinang inyaon kataan ampas kita ini mabistaroon longta amuin manusia pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud hangkan kita pia panjari manusia supaya makapagtag-ipon harap patuhan Rabbul Alamin. Naamo yan, in subay bato kun sintiap-tiap hambuk ng kato taniyo. Na yung mga ini, kata, di kita manjari lumagpikilan dukain. Panghindo sa ini, kataan, jimatuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayaon, amin lang ta, imaslum impamayhuan niya, dahil haparsababan sila may mga ini, jimatuyad to, doon, labay rin hapangudyo-ngudyo si mga Quraysh, damikyan inyon pasal sinamin baya niya mahinang Muslim yung mga yaon kataan, sin inyaon bang yan ini kialukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron nan pindahan mabatok na jarunan hatinya imabatok mangi iban marayaw diarakay mo asal hihantang atawa yaon pia uno hihiklad sin Allah subhanahu wa ta'ala indaan dua labayan mo daan pakarayawan iban pakangian ikaw yung magbatok yan bang in labay mo harap pakangian amuray mabatok mo asal kaya kadar kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala asal kaya susulat amurad tim maurul biha di kau yad to makapuklas ding ha amin iral niya biha bihan yan naramit yan bang isab ko makalaway haran amuin mabuntol yaon haran pa amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan to rin sa basal nagkasusulat injo mata kay mga waktod to bihan ang kan nasambatanda ini kita hangan pagkamanusia di kita makasiguro sin uno-uno hinangon ta tiap-tiap adlaw. Hangkan na bangsaw pa maon marata magtukon biha na suway hadyan katantan na
Hipangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hang man, hirol kay mo, in kabayaan mo. So, wedya ko nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hawak to pa wakto. Sabab, di mo masiguro yun. Dumaka magtungo na, hamok mano siya bihan, lang mo magkita-kita hawak to bihay ini. Pag-ubo siya unlong niya, mga lisag pila bihan. Ayaw ko mananto hilisag pila bihay ini. Sabab, bukon ikaw yung tagdapusin wakto. Bukon ikaw yung tagdapusin amuin, maksud mo, hinangon haadlaw yaon. Bihan. Suway hadya ko, dimihil doon, lang mo na. Insyaallah, kalu-kalu, magduli na Allah subhanahu wa ta'ala, kalu kita makapagbak, hawak to yan. Doon halukal bihay ini. Bihan. Sabab na yan, biyabay ta kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap numaog kita rin habay ta. Aon lang niya doon timatakad kay mo dua tumpukan asal. Tumpukan ding ha malaikat, iban tumpukan ding ha jin. Nawang pagwa mo rin habay mo, way misan pangannal mo biya, na mo tiutumtum mo yung maksud panahon mo. Way komisan nakatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto ha, kaagaran mo yan, amo na yung tumpukan si mga jin. Narahon na kau pa, kaliruan. Biya, nang kana sa milweta niya, imano siya, manaw ring habay, timikang, deng habay niya, manaw, pakain-pakain na nabutan niya, manaw siya halong pag-iman, pa Allah ta'ala, pag-uwi niya, papay niya, way na. Nalawa na. So, may ta. Inki akaran niya, kung namin mapatot niya akaran. Bihan sa pantun niya. Naaw ni sablong niya wakto, in siya halawang kakufur, manaw, timikang deng habay niya, pag-uwi niya, halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta. Sa babaon wakto imano siya, makapangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya timikang na. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Nakatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanghaw no siya nakaagad na tumpukan siya mga malaikat. Diyadjakahan siya rin hawak to pa wakto. So, mayroong malupas din ang mga hinang niya. Pag-uwi niya pa ba, halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan in sa pantun niya. Nahati niya, biya si mga ini, ikaw makaiyan, lungubang niya mahinang Islam, inyaon katanta, na ikaw maniguro. Ba't lang mo bang, mataod mga magbisarawihan. Sampay aon mga pila tahon na limabay, hati ko mga akon, labi na kahuan tahon limabay biya. Pagpangasuboy mga tao. Long niya, bang baha tuan, ako nini maksud na mo, pikilan na mo biya, nag-isun-isun kami. Uno ba yung pag-isunan? Nalong niya in kami, ini biya mga maksud na mo, paggay ni aon, ini, alta-alta dihil sin Allah ta'ala kamo, pikilan na mo ini, mag-asawa. Uy na, mag-asawa, may ta nakaharap mo timbisara yan. Bukon lang niya, kami, mag-asawa kami, sa inasohon na mo yung mga kafir yan. Hasupaya may ng Muslim. Bihag to. Amo timbiya mga pag-isun-isunan. Nalong po rin sa kamang makatanto niya, may hinang Muslim iniasawa mo. Adakala kami may hinang kafir. So may ta, bukon kami yung tagkaputan sin ginawabaran niyo. Aon nagbabaya ka niyo. Bihan yan. Di ka makasiguro yan. Mataod saan, magbisara bihad to. Amo tintiyatali nila. Nabukon. Sabab adakala nakawa sila sin tungod pa parkala sin pag-asawa nila labi inapsulay na roon, nalawain namin piagbisarahan nila, kabayaan nila hinangon. Di maaon doonin pag-ianon may nang Muslimin katan doon makasud halaw man sinamuin piag-isunan nila. Bihan. Inihambok pangadjian biya ita sin Allah Ta'ala kato taniyo. Misan in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak niya ini longta siagda niya sinamuin pikilan yan to, mabaya sa mga Muslim in mga tao yaon katantan, sin inyaon matukas in pangatayan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin amuin hambuok, lang ta butayaon, miyad to kanya pag-ubusin hinang niya amuin tiyay kuran niya, sin imbiyeta sin Allah ta'ala, labi in butayaon halkaan niya, pasal magkakunahan sin ilmo ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kakalulong niya, makatabang siya hasusungon, na intanda niya, Ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum, hambuk tatarangan na kula ha Islam, hawak to na sin, ini doon ha Madina lang ta, hambuk na siya rin ha magbabang lang ta. Hatimpo Ramadan, siya yung magbabang. Biha. Bang yato lang niya, ibiyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang magbang na Ibnu Ummi Maktum, biha, na imaanan niya, ayaw na kamu kumaon sin pagsahol niyo. Sabab adlaw na. Bihan yan. Habuk yan to rin ha mga kiyarayaw ha mga Muslimin ha jaman yan to. Bihan. Naamo yan indeng ha mga
Na yung mga sila to, wayron nito nagmumpaat kanila sabab intanda niya naubos sila kuan hambok na rin hanasabot yaon hi amurin Abbas amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inay nang Muslim in nasabot ito katantan kafir mi atay kakupur katantan bihan yan na amo yan to na di mo rahi kapaglugos in mga yan katantan haamuin atawa aon hinangon mo maksud ko hinangon bene supaya may nang Muslim. Di, way kapatut tarunan. In kita magpasampay sadya. Unong biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unong biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hipasampay ta sadya. Aun tumayma, alhamdulillah. Way tumayma, alhamdulillah ra. Inikaw nakapuas kaw sin kataksilan. Habang man, inikaw nakapatumtum. Mabayin tauri mabaya, puas parkala kita. Amoy hasanin, amoy kagunahan tatudha pag-agama. Sabab muna na inagama, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan yung magdirihil pahala. Magtutungbas kataan, ini longta tungbas pakarayawan pakangian Allah subhanahu wa ta'ala rakatanta. Wayron da mga lamod na tuha parkala ito. Misanin kita ini, kita makasiguro. Asabi ito subay sadya kita mahugot yung parsupatan pa Allah subhanahu wa ta'ala rin hawakto pa wakto. Amo na yung pag-anulong niya akida. Akida, hati sin akida, ini pamaggot. Biha, pamaggot sin bigi jantong taharap patuhan Rabbul Alamin, subay sadya yan, amo hindi siya magkapukah long simbahasa. Subay sadya siya yan, amo ini marayaw in kabuko mo bihan. Bihan, namusanin, mahal ka, deng hakatan. Sabab narunhan kita bistahon, amin, aun karayawan, iban sin, aun kangian. Deng haamin pagyanon long niya akida. Bihan. Sabab na, amo na yung puunan singkatan, hikadyato sinamal na to. Sa babang ing akida tabihan mo muklas, misan dahin hinang mo katantan yaon, amoin nagsusujud, nagruruko, itiyaw nakatanin hinang mo sa sumagawain, dahin di halaw mini larak, wayron parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, way sa kaya lakihan sinhiwal na to ito. Di kapag lagi katahan. Sa bang kita kimukugdan doon na hinang, misandalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang siwi-siwi, na bang matiututukan, kimukugdan, labi mahal ka pa Allah ta'ala, rin sinamin mataod pag-uspuklas katan. Amo sa yan. Sabi mataod sa kaning taon naghinang, puspus maghinang biyan sa, aun wakturi nila pagtalion, kimugdan at wala. Magpuspusan na dyan maghinang. Kaya magsasambahay ang anong pagkakitaan ta. Wayron misan tumanina niya. Katuit ko, kauhaan rakaat mga pila minit na naubos na katan. Biha. Amra ko man mga turon, di isa magdungan yung pagruko iban siyang pagsujud. Sabang mo kitaon biha, nakad pila second na biha. Mag-abot. Na po siya to, makuyag pa yung tao simbihad to. Lang niya marayo, lang niya mag-imam, masapat. Makulang ding biya kwanta yung laul. Biha. Nawin niya kaingatan, ingkatan, sin laul mo, biyabayaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo piya aagad daroon namin aturan sin kakahinang tiyandaakan ni. Amo saan? Na, amo yadtuin lang ta, pangadjian sin kita hatungod sin parkala, amo in jima tuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin pagpasampay sin agama, amin subay sadya in magpasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo himilang, di kita niyo kumanap, ayaw mo pasurin pikilan mo ibang akal mo bihay ni bihayad to, uno sadya yung biyata sin Allah ta'ala, roon hadya kao tumundan ha, iniulihan niya, uno in hinangon mo, murol na hadya kao bihayad, bukon amin unahan mo ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon hambuk deng ha mga long time Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasagda sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sa pantun inhinang bihatur manjari hinangun, sinsiya, labi-labi na inumat niya, mapuas dahil kaniya di manjari himinang. Bihan, sabab na muna-muna, in pakaradyaan katan, Allahu ta'ala in nagbabaya. Damikian, balikan ko, in katan kakahinang nato, wala nato panahinang inyan nakasulat na asal. Nakasulat na. Yadto na kadar asal. Bihan. Na, bang yadto amoy in tiap-tiap adlaw yaon, yaon na damigyan nakasulat na. In tiap-tiap adlaw yaon. Di ka makapagbaya. Sinyan katanta. Aw niyan, sambil tao, bayta lang na matuga ko bihaon ko. Makabati ako mga lisag bihin. Di ka makatanto si mga bihato. Minsan pa ka magbutang alarm clock.
Bang bukon kabayan sin Allah Ta'ala makabati ka waktu kabayaan niya ri. Amin asal nakasulat kayo. Di tumaon. Di ka makatanto yan. Naamo yan insubay long tabatukon si tiap-tiap ang bukdeng kato tanyo hatungod parkala pag-agama in agama Islam agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkatan sin aturan ingkatan sin kakahinang ingkatan in waktu ingkatan Allah Ta'ala in nagsakaphan katantan in kita magbatok na sadya magpaamo sininang tamon paamuin ini piataran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpakugdan sin hinang nato. Nawang kumugdan hinang nato biya sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya da kita niusin sa kaula-ula nagdungan ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hababaw sin gumi ini. Biya. Sabab in kakahinang sibu da. Wayang piagbidaan sin sila nakaunay ban sin nakahuli. Biya. In darajat hiril sin Allah Ta'ala sibu da kata. Kanaway makasiguro misan pahajaman niya yadto jimatuad to, di makasiguro yung katantaan doon haon lang ta in darajat niya biya sin darajat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biha. Hangkan na in kita subay tuod majaga kaunong-uno pakaradyaan amuyin tungod pa amuyin pag pajatu sing kita tiap-tiap diak kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala paamuhon ta tuod maun paamuyin kabayaan sin Tuhan nato Rabbul Alamin doon haamin piatarrang sindaak niya ang kanya dia aka supaya rin magtunggakaling kakahinang nato katan. Nasa yan di majato yung pagtunggakali. Bihan. Nasa bang mo yato kitaunin kahala may ta nagtunggakali sa mabilong ni bayta hikwanin niyo. Bayta hikwanin ni, bayta hikwan niyo. Di na magkasabot yung bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa bayta hikwan, bayta ustad kwan, bayta sin hidoktor kwan. Bihan. Baita sin ulama dahin dito habihay ni dahin di habihay ni dahin dito hayag to. Bukunin sa buton doon baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baita sin Quran mahamulya. Gaman putingon pa si manong siyain bang baita deng Quran iban sin hadis. Bihan bang magsulang na iban sin katanaman nila. Bihan na inji majato halawman na to ini. Na mo anin malupas inam malibadat na to maway kalakihan in ini katantan, piyagtuyuan na to. Kan na sambil maabot lang niya hadlaw, akhirat, na imano siya bihan. Kana naman nila, indun niya tuy, bisan na sila imumulgi ato san tahon, bang nila nanamon, biya da sintunga adlaw. Intay kurang nila. Bang sila umalop na sin adlaw kiamat. Bihan. Biya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, asiyatan aw duhaha. Biya dalong niya long sin Ibnu Abbas, impagyanon long niya, amin duhayaon, daing ha, ka guwa si matasuka, paugtuhan da. At tawaring ha ugtuhan niyon, patugom si matasuka pamahapon. At ini, doon nga adlaw ra. Ilo kay muriha doon niya. Bihan yan. Naamo yan in, subay hatihon na to marayaw, hasupaya, ano kaylo, nakayaran na to, inamalibadat na to, amuin, di siya malupas, sa babang siya nalupas, na malago in pagsusud na to, pag ginawaran na to, wayroon ini pagsusunan do kaing sin hamok mano siya, ginawaran niya. But bisan yung ginawaran niya, uno, sumumbong na po Allah subhanahu wa ta'ala. Biha, ning sige limata ini katantan, imyan. Ako sa inilong, ni dahon niya ako madtumari. Di ako makapamuong kanya bihay ni ayaw. Sa dahon niya, kung insiki, ilima. Inggim pa isan tayo ni katan sumaksi. Imata tailong tainga. Hindi lata. Kataan niya on. Naubos ito. Mayroon na, di na ka makapaylo. Sabab, udyot pamaranan mo na insimaksi kayo mo. Kanalong niya ang kataan sinhinang, timano siya, bang bukunda siya ron hatiranan sin piyang hindo sin Allah Ta'ala, kawayan ni papahinang kato ininang ta, dunhan na aon waktu hinang mo amo na in tumuntot kay mo. Nabang isab ko nakakukugdan hinang yato katan, amo isab mahinang abukaw bubang ibarat abukaw. Amo in sumaksi kay mo sing kimukugdan ininang mo katan. Bihan. At ini ammal tain mahinang ta saksi dito hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala.
na dunhan na tumubtubin pangadyan na to hawak tuin insyaallah kasugpatan na to na isabha waktu rugaing insyaallah subhanahu wa taala katuha adlaw alwa insyaallah mahapon alwa biad tawabin pangaji taha ini pangajian ng Quran na kumugdan siya ha biasin amin waktu ta ini iban alwa o siyadto in adlaw Jumaat isab iban sin ini ahad lang ta amoin pangadjian ta biasing kahapon nito na manghumbay na ko kanyong katan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول